Adesimiana mosena kia beira. Ay sadok. Ya chitaka sadeka. Madora mosoto vere Kenya style yamba vamos a ir ndubira. Na de kwa tele simu kyo bwa. Ndubira ngwa tele kumudikana mangana. Kwa santa buke yesi myo bwa. Ay giri gato daga mangana tigata ko de Kwa wote to tabira COVID-19. Ya. Pore simu bana. Kwa kwa Adesimiana unzumbua. Yo ndio kwa mabwa alenga isi kanga. Kwa tenye. Ay wana sadok ki. Kirwa korta mate muao. Yes. Kwa ngine serikali yako wala. Serikali ngwe yate banga bako chiko seti mpaka sasa wanafunzi wasomile. Yaani nje bali kuchikotelenia matemo standard 8 na form 4 sasa yake. Njoma tulika tota kama matemo ala sasa kujisira basi kule tu acha akire toka kanse. Mpaka siku akole. Wana kwa ranga aba wanafunzi wacho kwenye wale kasi rais. Bona wale tu wasomile sira basi yeye. Yes. Na kiwana wote matemo wacho sasa. Ngakire tenga bono. Abana babale standard 8 na bali form 4. Yeah. Tolo chinga chi topics injira batara soma. Igomba kuchikutwara umanyi kuchasa matuka goje. Igona bo tubwate exit na transition. Yes. Transition ne linga kwa standard 8 to form 1. Yes. Na exit ngo form 4 maybe ora soka iskoro ikioko para usengo nyo university go college. Bona bali kuchikutwara umanyi bonge buna batu akoleta lili tangani. Tolo jage tekingero. Ikagere bintu biri batara soma. Ono jo so mesira ku baba ne ba so January February. Ona ba siku dia sege. COVID-19 yakanga sisi yake. Ono ndo bado sira ba ni sira ba sia baba na bara corona chemistry bara ko. Kwa hiyo sempre mali level bao chiko set to standard 7 ikiangalia matika katika kwenye wa African first topic ikabasa meta chapter 1 I think na form 4 na kwa hiyo bao chiko set to form 4 kwa ndio lige choro de bono na kwa ndio kwa mate njoma mate manga ya mbe ndio chiko twara bana bamba chiko twara chisa mchinti uwe kolengani na bali ba kolera sama tukamaga ya buti ngobera sai ke yo kwa ndo chenga wono yes ya nya ba sasa ndio sira basi ya mo sai vile wono yo chen kia kwa tani kia cho dela iko bono lakini ayae kwa chiko bodi kulimaga kwa cha wani by government yes yake njera ko denga nyoko bua ama de moyora tinna ba ka koronere bagendere sere akiyoko ranga muwaziri obunje semia sense yake professor magwa akoranga abo to musimamo mutini tate the advice musimamo kwa to mutini sana aba tanga amba ko post board ba kana kina kema kigen bar ko nda ko liko mora ya sadok bono era ba nsara nyole ne ityogochi semba mutole mfam ityogochi igobono kayochi ko sadari bona kitesi ni lenga kiri lakini maybe gato irenga kiri bare ngeta bana balia bali standard 8 na form 4 abana barabu kabache ko kava maybe sila pasi sama tukagochi lakini bono how sure are we ngamba cha bakara matemo akora yere ngana ko boluma ngene tukwachi ngichi aya ole sema nyako nda 8 yes mwako yo aliwe wachire 8 dora ka windo bya 7 diga lo wenda ukalo windo bya 8 yo ko uchinga kicho ukalo windo bya 8 diga bona manyeta maswana na right bona takwebolia lakini bona ngitola chinokola ono ina serikali iko munyonge ana haki ina serikali bona mwana serikali maite ko kusirikali ni serikali weka bona ko yesi kike ko totebia na itu weka to igwero gochi ina kimo lende bali mureka wala bali kama ida usinga ne chama nje ndo bade ko kwata ne ta bada bona maite bona tengo na bona mbachi ko basiri asiko na kusoma gochi mutwa kwa ba be ashwa ni government ina wekera semu asometa no lakini chiskuru njiro mate chiko kavesi la pasi mapema anjire itichari safu mono abali bata serious in class bako sanginga ande aka matemo ako ko batara kuli syllabus bono ngai bawo chikomanyira specifically ngai baigete na kibago chikomanya aja ngira ni bono yo ndo de kenega ko musana maybe pale ko tebia wanafunzi aba chapter 10 ko chimageka no to ko chiko sentia mate tajo ko teba ngasi mo igire ko gara mbamanye tese be bona sanko nyola bana ande madembaro ko bai kire boss bona tigana murese case yesina case bya ko sentu bwa seni sakarere mbaroro mo ba ko resira bas ba ko de mbaroro ba ko ya mbaroro ko batara chake sira bas yo mwako mbaroro batara chako mai to ga ndo bara ya bona ki mademo ke pio sentu integrita punto se jadi yo gara to se yo no na kibona ngete ko chiko bara yo dine to ko kora jabona dinda dinga so ande mona just kuna ko lakini yale ko so ko to sangi ngaki ayai mwanafunzi yoboni kambono chiko kora jero mondo mongai kwa cha ko senga kwa cha jero mondo mongai je no da modara sa mwalimu ankiga sira bazire ngabo iko jero mwalimu da ikari chenchiede ojiede dada actually ekera ngo nyora kana na ringe school daga somri kitabu kumaga ocha mutungi ke kora mutu alia ngocha mwalimu kako tikira njira tu akora ne kwa understand ndio mwalimu da kireta bana basi kuizi mwalimu akoro kuru Mr. Mbuyo Nchoke aka bebringa Mr. Mbatio hapa Mbuyo Nchoke aka bebringa mwalimu wako 25% ngo 75% mwalimu wako 25% bono woche ujikwa 25% yo mwalimu ona bacha kwa understanding ngeke kwa bakira apply kera kwenye bako tebiwa baranga ni chindo to jambo baso bono bana wale baleka chinga kene chaino ndimo kodika simna to nya simjo nsumbo
kwa moto buka de kanisi mimi mata bana siku mutandao bali mo swasi mimi mogo idi mole no corona ngakiko to ile kara gini corona era bana mata bana tire stadium na ende ngento kire na igwa abantu abatokuru kanga curfew offenders wanda wacha babu watu saa moja kujibu ekiama ngambali ko chukova detain on cash bail lakini baada kwa kuweka kiegoja mwana kwa story era kwa story kwa sana igaro ngase ngote ta uniga da chamada kwa bata kaunti ya Kisii yenza borchi za 14 neno suga bono mundo yo mo limanye de majenga mundo yo no nyala bani mo yo sadok arra baskade bali ali nyoli rorango kwa ribo kuma te koreka agasa bobe kora kara mada de goji ma to skade bakaranga lakini bale ngakili usichekelee kilema bali wewe nikiweta bwana hivi kwa sababu sekere dono na kwa show hiki kiabete oyo ai ndio nyasa basi kale wangu metinga yo right alta kabisa mwenye tonya ndi kwacha konyara kanga kwa ngoroki ngakiale ndikuta lakini amacho kwa karo mange na amacho lakini kwa ngoroka mali mali kwa sababu ngoroka mali ndio mwana maupai agangoko yani jerenga na beruete akike nyomba mapema lakini chisa tikamonyora singe chako tarama ngabona mabe lakini kagirita akili ni mali bako tema akili mali kama mtu anazaki bono ese na bere ande wonde ko bonde so ko kama de mangana ito da da chin samba cha ya sana ora chisa cha bono ko minyoka nyomba bono toka tinda dibira aya to mera na ankyo na ndo chokole sibire tikana mangana isi mdala na ya o gado no jiro lakini simie aya ya sana ngatego kwa mimi na ngio yeso kwa bwate pesa na linde etogochaka abande batobwatia ebagotwerwa bacha twabaigamia etokumetebuna akuma kumete na boigo kobabusebuna omubuko gwesati abausigiro bo radio nere okoretera emeroberi emetono nturaboigo eyobose miuchia ase bigori byonsi chinsa emerongevere nanye tonyore ase chinchira chekerero goetera abagusigloboradio.com download app yaito korwa Google Play Store goetera abagusigloboradio.com abagusigloboradio ekenakyo ekeumbu kyomugusi